Even a bura-bura ko sa chiko, you supposed to be in the studio right now. Are, I'm in. Dala ni tabo-tabo, Michael. Sa chiko dala ni tabo-tabo. Aka pa da ka ba chikin dala ni? Ko sa tei chiko dala ni tabo-tabo, tei meleni? Are, ko sa kila tabo daka dala ni tabo-tabo. Ay, ko sa kila na dapat talendo da kan dala ni. Ay, namode. Namode. Iya. Badi mata chiko na mata ni ko, badi on re tutu chiko iko. Tega au pati ko Michael. Oh. Tapi mati? Are. Oh, ngori niyo sa chunga ngori niyo sa tapi mati. On sentabo chunga dalin tabo meza ka sarve ko na vim bombo baka chapan. Na vim bombo baka chapan ni meza ka viko. Tena may kirotondo baka kana gomen ga may imbita na telana na. Ngori nga mo badi kama. Sanga ngori we call it sauna bath, sauna. What? Koko sa tubon da kumuno batu. Ngori you call it sauna bath, sauna. Oh, wala ka tani ko kopare. Bana chiko. Ko sangan de juga na showcase senga. Are everyday Michael ko ngasi ni lakumai. Everyday ko sa chiko ye. Are ko pasi lakumai. Ko ngela ko ni ko ka ko lenga. Ko ya li ko Sa oso chiko na showcase babu talno mata talno. Are level na. Michael. Yeah. FM 96 fugitive. Yeah. Ko sa fugitive. Nee. Fugitive ngor mo sa tarang ko ngo. Sini sasengi ko na fugitive. Lebu na tamata sangiri chiko biya una noa. Lambongi lebu time ko sa mode na marama sa boss hey. Na tama sangiri chiko gordo sangiri chiko no talboni. Kita ko sa na berto. Kita sa bangara chiko ko de na fugitive ni FM 96. Alright. Baleta na time ko sa kunia na fugitive ni FM 96 at the showcase babu and na nomu saranga $2,000. Gori, soli saranga biko. Ba ko ko na time ko me taronga na fugitive ko me bossa na bossa ngoronga da. Are you the FM 96 2K fugitive? Ko me kakuni valutu mondoro bossa. You have to go straight to him and say, are you the FM 96 2K fugitive? Na time sandonu koko sana tatara wana no tanga ko sana tarama $2,000 guys sulie veiko. The only clue babu about the fugitive is this: you can only find him at the Fiji showcase. Whole day you have to walk around showcase and look for the fugitive. Taro chico taro. Kito lako talangan na karo. Ay? Kaya na time sa red na fugitive ni sa wabo gichiko na showcase. You walk straight and then you ask, excuse me, are you the FM 96 2K fugitive? Na time ko sa bosa iyon don binaka. Same time ko sa natarama $2,000 gastulia biko. Yeah. Kuya tarong ato na lewa ika. Kay ko tara chiko na numdo FM 96 ko taro ayu that FM 96 fugitive tungoro ko iyo mara sarang. Wango ko ruangan na samba sa tungo. So Babu, from the start of the showcase from last week till today, Sambera Nindu is a kunechi na FM 96 fugitive. Non to program director man FM 96 Tony Rahiman sa Tabosa, you tell it to them to come to showcase. Kuiko sana rawanin na reda na FM 96 fugitive sa Wabuki na Fiji showcase. Michael. Kongo na clue sa chiko na FM 96 page, na Facebook page. Kuiko na lako na FM 96 Facebook page, otake na FM 96 website, kuiko sana reda kina na clue membaleti ko na fugitive. So
So, first of all, you have to go to the website and the Facebook page of FM96. Reda rawa na clue ngay lakomay na Fiji Showcase ngay garamada. Gori. Namakai na singa ni Mataka. Veto koni kay Vodafone. The future is exciting. Ready?